The Croatian leadership wanted Serbs out. Planned to get them out through illegal means, insisted that they weren't coming back, took a variety of steps, including illegal means, to keep them out. I'll quote from a conversation about one part of Krajina where Serbs had lived. Quote, "If you ask me the first, I define 5 priorities according to the urgency of colonizing these places with Croats. If you ask me, this thing right here is the first and second priority. We should bring Croats back here urgently, and this area should be urgently colonized with Croats, and we should by no means let more than 10% of Serbs be here ever again, because that's where we were cut off." President Tudjman was more emphatic. Quote, "Not even 10%, unquote. This was achieved in 2 ways: through the destruction of their community, which sent an unmistakable signal to Serbs that they shouldn't or couldn't come back, and through bureaucratic obstacles to keep them out. And initially in August, Tudjman, Croatia said that anybody who didn't return in 30 days and register for Croatian citizenship would not be able to return to Croatia. And would not be, and their property would be confiscated. At this time, this is a few weeks after Operation Storm, I am, on instructions from my government, I am criticizing Croatia for the human rights abuses that are taking place in the Krajina, and insisting that, as a matter of fundamental human rights, the Serbs should have the right to return home and to recover their property. We were also trying to get Croatia to reverse a decision which was to strip the Krajina Serbs of citizenship and to confiscate their property unless they claimed it in 30 days. And of course, nobody was allowed to come back in the 30 days. There were a lot of difficulties for them to just prove that they are citizens of Croatia. And it was practically very difficult for them when trying to get back their property, because they had a 90 days limit within which they should claim for their property. When the few people did try to return, they found they couldn't get visas if they were in Serbia. If they tried to recover their property, the local officials would never return it. There'd be people living in it. Nobody would evict those people who were living in it. So as a practical matter, there were the system was set up to guarantee that there would be no returns. And then the comment, "President, let us get inspired the way it is in Western Slavonia." Quote, "It was very positive for us because no one came back." Unquote. Adding then, quote, "We should not let them come here. No way." Unquote. And as President Tudjman further explained later in the same discussion, quote, "If we let 204 persons come here, tomorrow you would have 1,204, and in 10 days, 12,000. Nothing for now." Nama se javilo u razdoblju između jeseni 95. i jeseni 97. preko 200 ljudi koji su se pokušali vratiti u Hrvatsku i zatim vratiti u svoje kuće.
koji su u tim kućama našli ljude, ponavljam opet najčešće hrvatske državljane, hrvatske etničke pripadnosti koji su bili prisiljeni napustiti Bosnu i Hercegovinu, koji su im mahali pred nosom doslovce dokumentima kojima su bili ovlašteni da žive u tim kućama. The Croatian authorities in the Krajina region either ordered or permitted to happen the systematic destruction of the greatest part of the Serb property, so that once your house was burned and all your possessions looted, your farm animals were killed or stolen, there was nothing for you to return to. Proces povratka srpskog stanovništva na područje Krajine jest kontinuirani proces. Koji nikako ne može završiti onako brzo kako je odlazak iz Krajine bio organiziran i sproveden. Još 28. kolovoza je prijetila opasnost Hrvatskoj od vojne intervencije Savezne Republike Jugoslavije. Tog dana je još uvijek bila opasnost da će nam slati i teroriste u Hrvatsku. Znači, bitna stvar i za mirnu reintegraciju je bilo kada će Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, prihvatiti proces mirne reintegracije i prihvatiti da je Hrvatska, dakle, suverena država. Riječ je također o vremenu u kojem rat neposredno, odmah preko, u Bosni i Hercegovini još vrlo intenzivno traje. U kojem mladićeve snage a gotovo da atakiraju ili imaju šanse da atakiraju ponovno, ukoliko bi se zapravo prepustio prostor potpuno prazan, da ponovno presjeku Hrvatsku do kraja. Kada je predsjednik govorio o ovoj ideji naseljavanja iz Argentine i od kojekuda iz svijeta, tada je vjerovatno mislio na ono što se kasnije i provelo, a to je u kuće koje su se otkupile da se nasele ljudi. Međutim, ova ideja uopće se nikada nije ni realizirala, vezana za naseljavanje ljudi koji su živjeli u svijetu, Hrvata iz svijeta. Pravi način da se spasi kuća od uništenja jest da u njoj netko živi. Ili stvarni vlasnik ili privremeni naseljenik. Mi smo sagradili u Kistanju cijelo novo naselje od 150 kuća. I u te kuće preselili ljude koji su bili privremeno smješteni u napuštenoj imovini i tu imovinu oslobodili za povratak vlasnika kad su se odlučili vratiti. I nama je bio apsolutni strateški interes da srpsko pučanstvo koje je željelo ostati, a koje nije počinilo nikakve ratne zločine, da ostane.
u Kninu na jednom zidu piše Čedo, ne buš se vrnula. U to doba je svatko ko je pročitao to jednoznačno shvatio da je riječ okupatore, nećeš se vratiti. Ne Srbine, drugčije bi bilo. Dakle, bilo je puno srpskih imena, ali kad bi mi rekli Čedo, to se odnosilo na ovo. Vidite, u hrvatskom jeziku Čedo, četnik. Svaki građanin srpske nacionalnosti koji je bio na okupiranom području, dakle, on je imao pravo postati hrvatski državljanin, on nije koristio to pravo, jednostavno su imali praktički državljanstvo Savezne Republike Savezne Republike Jugoslavije, ali oni, s obzirom na rođenje i da su rođeni u Hrvatskoj, su imali pravo postati građani Hrvatske. Kasnije, svi koji su to željeli su i postigli. Po mom saznanju nije postojala nikakva zapreka, oni koji su izrazili želju da se vrate, mogli se vratiti. Obrana će pokazati napore hrvatskih vlasti da omoguće i potiču povratak izbjeglica, kao i da se je na područje Republike Hrvatske ukupno vratilo do 2000. godine otprilike 245.000 izbjeglica, od kojeg broja je oko 122.500 izbjeglica srpskog etniciteta posljedično operacijama Bljesak i Oluja.